Сейчас я от всего сердца, от всей души хочу предоставить слово принимающей стороне, мэру волости Отепя Янусу Баркали. Austatud kongressi delegaadid, külalised. Уважаемые делегаты конгресса и гости. Otepää vallajuhina on mul hea meel teid siin tervitada. Как волостному старейшине мне очень приятно вас приветствовать. Ja Otepääl on väga suur au, et te olete oma kongressi toimumiskohaks valinud just Otepää. И очень большая честь для Otepää вас здесь приветствовать. Et läbi ajaloo on Otepäält saanud alguse väga palju suuri asju ja tegusid. На протяжении всей истории у Otepää было очень много событий. Ja ma usun, et see koha valik just Otepää kasuks näitab ka, et ka siit võib täna alguse saada väga suur asi. И для Otepää было бы очень полезно в дальнейшем также дальнейшие события проводить в Otepää. Et väga uhke on vaadata seda lipuehtes linna. С гордостью старейшина смотрит на рязанские флаги, которые здесь в Otepää. Ja inimesed eile kogu päeva helistasid ja küsisid, et mis lipud ja mis toimub. И вчера жители Otepää звонили, спрашивали, а что здесь происходит и что это за флаги. Ja mul oli hea meel seda isiklikult linnainimestele siis rääkida, et mis siin aset näha leidmas on, selline suur sündmus. И с радостью старейшина рассказывал о событиях, которые здесь будут происходить. Ja kindlasti saab seda kajastama ka meedia. И, конечно же, медиа это тоже будет освещаться. Et iga rahvas saab olla vaba, kellel on olemas selleks tahe. Каждый народ будет свободен, который этого хочет. Ja segastel aegadel, nagu ka praegu Venemaal on selleks kindlasti hea võimalus, et vabaneda võõrvõimu ikke alt. И, конечно же, у России будет такая возможность, у народов России будет возможность освободиться. Et kui Eesti vabanes aastal 1991, et siis ma olin ise noor ohvitser. И когда в 91 году Эстония получила независимость, старейшина был офицером. Ja eks ka siis oli kartusi ja mõtteid, et mis saab ja kuidas edasi saab. И да, был большой страх, и что же будет дальше с Эстонией. Aga oli tahe ja oli ühtehoidmissoov ja oli soov saada vabaks ja oli soov saada oma riik. Самое главное, что было большое желание освободить свою страну. Ja me saime. И Эстония смогла стать независимой. Ja me võitsime. Эстония победила. Ja ma olen selles veendunud, et ka teil saab olema vabadus ja teil saab olema samuti oma riik. И старейшина также надеется, что также и рязанский народ получит свободу и свое государство. Ma usun seda ja Otepää on selline maagiline koht, mis tõesti annab selleks hea tõuke. И старейшина надеется, что Otepää это то место, которое даст, как вдохновение для рязанского народа. Et aitäh siia tulemast. Спасибо за то, что вы сюда приехали. Ja nagu eestlastel on tavaks öelda, et ükskord me võidame nagunii. И как говорят эстонцы, когда-нибудь мы все равно победим. Aitäh! Янус Сюкпря, большое спасибо вам.